rahasia. Menantu dia pehola naing nian au di Lampungmu tung satokin peito unang tinggal honau sasaraan.
konna jala raja nami bonang go saul hulan tuhori do sarasi bohan mana do hami masih sukunat do rajani hula-hula nami boy do tok kami sarapan dohan dina sarapan dohani hami raja nami hutiti hami maari huririt kami mabulan ima diari nauli di bulan nadenggan di tao para sianon ima diari nasugotar raja nami nunga majalo pasu-pasu pardonga sarifeong anak doho parumain nami sia juno ni tuhanta marhite na posona anggia matong pasu-pasu na binasa niya mata na martua de bata tu anak doho parumain nami asa dapat songon hata di si dua-dua asa tutuni dok nya duhur pioni dok nilote hata pasu-pasu nang ni calon anak kami do parumeon nami sayunang mamuba sayunang mamose bangido mahami atok tu saran ya mataraja nang inatas oribara nalia nalulun anggia pasauto na mata na martua de bata di pangidoan nami raja nami asa dapat songon hata di si dua-dua ina madok igit jang gua tong arirang itu ruang go panggonggonan badan ni anak ngami mado parumain nami naso jadi sirang todi nina sidama tong masih gonggoma di siana nira dan nami magido mahami tu mula-mula laos pado muda mang matu kotak sobba bulung ipinasa bangalahoti hatani raja na mangaramoti baing kotak sobba tu raja doh tu liat na lolon doh tu juara na toro baing namak padde nami bigu sora mamulu baing godak si bane-bane asa bane rohanya mata na martua de bata pasahaton na upang ido hami lumobi tu anak kami do tu parumain namiong laos baik damang godang i sapur marmewe asa marmeme di anak to parumain nami do anak namiong marmeme di boru laos baik damang godang didang asa matidang di anak matidang di boru asa dapat songan hata ni si dua-dua na makdo giring-giring atong gosta-gosta hato parumain nami do anaknya mangiring-giring hurut maropa-opa laos binuat tano liat baik tingkat do ima baik pingga pasu hami na yang mangaliat pada nami laos debatama nama masuk-masuk baik pada udamang tugodang mangaliati
kami dari Kodim 020 yang dari lapangan utara. Kebetulan Ervin ini Pak anggota kami waktu di batalion. Jadi kami mengucapkan selamat kepada Ervin beserta istri. Semoga nanti yang menjadi keluarga yang berbahagia dan nanti sampai dengan kakek nenek ya, menjadi keluarga nanti yang sampai di akhir hayat lah. Selamat berbahagia intinya. Saya rasa ini saja dari kami, Bapak, Ibu. Selanjutnya kami izin kembali karena ada kegiatan untuk menjemput Bapak Menteri. Terima kasih. Udah Bapak, kami banyak terima kasih sama Bapak yang kami hormati ya Pak ya. Terima kasih Pak ya. Naik musiki, bermusik, naik mulak nama. Oh naik berburu, baik. Bidang-bidang dohot kodang pengalian asa naik PRT abonan nyari si bahasa ada bonan bulan sorangan anak nomor sangat matogi son anak nami doang parumain nami dohot buru nomor 2 noai gison patortoran nami mah akaina nami ina barujar siuluanon ina partataring nasora mintop do persakalan nasora mayengon pangalapan di Buda, pangalapan di paso-pasoon noai pe amak parmusik kami baik kamu mah rodangi inata namora hurun. Langsung mengalir sambil kemarin masih
Bang makotak si Dio Dio. Laos rumah Tuhan sahada. Bye pada nami. Laos buat batu. Tidak.
sahatan. Baik matok bodak si titio lastado matok tuhasa sa kanay banang pagmusikan. Selamat berpuas kita kembali. Mauliata ma jumulu tarok tomat tamar deba atau amata bertua di bata siala asido tolong merohana boy dope di kita tiki orang ni roha do sada di roha bisa jong do kami dan dongat tubuh muna anggi dolimu nabi tubulu sok songoni ahaduli nami marpau ima tutu di hari nasugut di naukta durhon anak dohot parumeta tubaga soron itu hatai di nama calo pasu-pasu parbugason anak dohot parumain marhiti naposona sayang giat matutu pasu-pasu gabi pasu-pasu horas tujuluan narion gabi keluarga sitiruon anak dohot parumeta dison dong kami di gokodok jojo muna ima naling manotor asa sunari paidohan ma godang nami amang parmusik nami naing manotor ma kami dison asa bayang majuri kami godang Jadi dia mau rumah tuh nami sa godang mayamu ate raja di rumah tuh lao ma satan na mamere kita tuh kiki ya deh gabe haduli gabe baik kamu maju godang di kami godang gula-gula godang dirang-dirang godang soba las padu muda nang matu asahatan nai bolo boy kunak malele babet kamu nak Asal sok pahami nang ngaka datulang hula-hula nami. madu mulai deh mara jadi baru
tahun. Iman anak idi pang nakok matanyali. Naktaw duron, anak do buling rai. Jalanunga majalo pasu-pasu pag saripyon. Maghintay na po sa hatta. Ang dia matuk tujuan naroon. Asa pasu gabi, pasu oras tumpaw na matta matuli bata. Asa dohon matuk sunok na dua-dua. Asa gitjang matong aliran. Ito lungo matong pagonggoman. Badan nasira matong nasolo silang. Todi nasira ma tok-tok nasigonggoman. Asa giring-giring matong gusta-gusta. Hato matong nasira mengiring buhut marapapa. Asa pinatik ko kujuma. Izolong rumah bang saktian. Marpudia matong nasira mangalaka. Pusima dapotan tangamuan. Nang tina dua-duai. Pangidot ko mata matpure bata. Asa dol halukang matong patuh-tuh horbo. Adol hadidi patuh-tuh lobu. Nang naksarma tu matong na tayo pagpapu. Satu na magnini, satu na magnono. Pangidot tong tamat-tamat ka bata. Pilitan ulat ta di bagasan sadaron. Asal dia matong amatta matpure bata. Amang raja ni Buna Sultan. Ala jalan nama kodang. Pangidot tong tamat-tamat ka bata. Asa marmulat tong nauri. Marmuna tong elenggan, marmuna lau gabe, jangan marmuna lau horas. Amak padinami, nane alak manogot, tinaropo tari. Parida suksuk perlu panatabo, nakpe soro, lebo toho, banamuro, dan takas matong toho. Anani, anu dam ngejo tamata matbore bara. Kami nang motor mahami, tahunan media, kamereta sini pak. Dosa huta, saksoni ng arisan ni Sonak Malaya. Ala marmuna na uli, marmuna na ringgan, badang ma, godang na uli, takaspek ka mama. Asang giat, panik, rohnya materi pertama alian kana tapi doi. Ilian anak atong dobo tujuan naron. Sampai pedang makodak si mani-mani. Sadang giat, panik rohnya materi pertama. Manggulo suri akana bagi doi takas baik daman. Amin maruna doi mamar go. Amen.
wala kang pakikin Siyang madele o nang masatok ipe Kung sa kawan dito hani Mga mahal dyan Pinayang ganito Sa ide Magkawanay Asa tayo